we pray, your will be done. Every eye behold the one seated high upon the throne. Your kingdom is here, and everyone will see. Fall down at your feet. God, we declare your kingdom is here. Sing mountains, mountains have to move. Every chain is loose. God, we declare your kingdom is here. Everyone
Hallelujah. Amen. Ya. Ne tula le fiafi. Ya wa mafalo ya tautala toi nei mai. Fiafi. Ya Samoa la tupele tulanga. Palupe tulanga. Pa ia mai lava tonu o ekalesia so spata pe taulanga. Fa penao na o marine ya lata ya por ni lai ni tula ne fiafi nga tapo leo mama tina matua i tono ainga yo asina nga tapo leo fa na uso mtu fa fini wo mai masa ni tato kalami ile suwafa la isu ke miso ya fa ta lo fa twai na to peno ile ni tula ne fiafi ya to madava fa yo na mawo mai ni lai ni fiafi ya di sofa na isu mo sofa pelo tatori mo tato pa fata lo fat while seeking ministry ya to pa tai mo le fa mo Taimi mo na fiafi ya tanto ya ona talia mo morsa to talo ya ona watu lais mo talo kolektivi lawa watu ya no el tato pelo ya ai viva la autola luso ya isto e foi una le fotato de mafia e poi una talia tato che si talo va da Atua de quale aule ile oizo lo rama ya con la luso isto lo ya una talia tato para talo ia la voe tama macho mai male sunga to te ngai mesi uso ya ma talo i lau fio macho mai avelo fi alta ma pio na e fina ngalo ia o e fina ngalo e via macho ni ave fi au o lo ma lo tama macho te talo i lau fio au no o nga pa ia fai fo macho te le ma fai se mea pe ali ai lo nga pa ia te talo au ina mai lo nga pa ia atasi mate matou la uso tama talo le fa unga la le sunga fa fianga mai se le uso ya Mulimuli mai se foi o lo ni tangata te talo tama o lava nei te talai e te avei matou le si malama le si fa unga o te tali tonu tama le ne afi wa uma e yai i tangata fa longo o lava se tama lo mata mai le nei lai o te tai tonu tamago e wha amanuia i la tu loto tama ta talo i lau fiu tama o ale a lava le pisi tama o iai mātou nei tama ta talo i lau fiu o le whi au lau fiu mo mātou awane i muta pe awane i ngata le ave ino lau au tama ta talo i lau fiu wha mangalo i ate mātou ni la uso wha mangalo i ate mātou o tina matama o uso matou whawhine o lungo le nei lai ta talo i lau fio i e whaamamai a te mātou whaamamai o mātou loto so ani mai oe ta mai a te mātou le nei a fiafi ta mā a mātou tala noa i lau upu i a whaima whaamanianga i nisi o whaamonongo mai ta mā ta talo whapitoa lau whaamanianga i lo nu o Israel i au ta ngata i au lau whanua ta mā ta talo i leo fio le alawa le meo lo tupu le atu nu wa umona e whetala i ele mawhai o na e toi ave e sea loa lofa tu noa i au ta ngata ta talo whapitoa ta mā whaamanuia le nei miria pasta mai kai mai se fatua ma le nei fale ta mapo le nei malu ta talo i lau fio whaamanuia i ate i lato ta mā ta talo le nā le talo le nei afiafi a matalia e lo mātou po kalame whaamanuia mai oe whaatasi mai oe ngang pa ia amen mani Aleluia ya mo le tene nga pa stai sunga pa fenenga ya sto mo le Mulimuli na po yo tato to sanga mo le tua amen ya tarto era fa penao na manuia de nei aso amen ela se fa pe a materia tato por clan na ele atua lo lima nei aso amen na ele atua lo lima nei aso tu sai foi ma fea mga kuenga fai va lo filima me se fa na ya wa that God hold your hand today that God hold your hand today man o se tu si tala tu tato por kalame le o tato pa so le tato tu si le ba yuna tu tato ba nguli le i Mataio le ku a fa mai le tu si le profeta Isaia faz o tasi
ala na fai upu e suma tonu. Pai mai, au o le ligi lo watua, o lea ua taofi lo lima tamu. I lea ua fai atu ia toi, au wate fefe, o te pesosuani ia te oi. For the Lord will hold your right hand and say to you, don't be afraid, I will help you. Amen. Pena na tua de pesini, pena uele tua lo lima. Pena fatanga foi oe na tano le tua lo lima mata itai oe ne yasu. Wai ste me tau tano mele tua lo lima. Ai eu kama ki fonga le makuro wo lo sava. Nu le fi ufoni mana tama. Amen. Ya tato afa pe o manguia lo waso yo faiva ma tu te nias tato na sa le tua lo lima le au to tai mai ai lo to so fu mai se ma to bona prata wa ile ne ya fi o le vinga lana e fo ina le tua amen ya le tato ya o le aru tato programa il tato va muli le o le Talalelei o le Malo le Atua i Taimi Mulimuli. Tato tu spai tauna o lunga pa sisila mai Mataio rusu mafā o le fai pe fasu martasi e fa ngata i le fai unga lava i le lima su martasi. Wa manduia te le lava le tua lau fa fonga Samoa i le nei vaenga o le fiafi. Mene? Men. E la fuatu na matopeno le sunga te tai. Ele li fai ile tua ia le vuka tu feilwa Praise the Lord. le manuia ile anga le lei ia pano na lima tai mai ia kwa mai ma tu wola tai for ma tu pelo ne fiaf ia le ngata foi le so ona ia stolo ta ma wala fu nei vai aso tu nia nga wenga ma a onga polo fena ia le fu te mau le no le fiaf te tu sa boa ia na sa a felo ia tu le tai o pelo ne fiaf ia tai ia le ia so faiwa matiute e auto foi o ainga ia e mana ia fisili le sa ila to tai ne fia pe no ina e Yesu roli tai ele tuoro ni magnesia ia terdon lo ia te o ia ta ai o ma ia tai ina le tuo ta to di le anga ka ia ka ko mi melei ma me sa o me mon ile ia se pe alta tama ele rofa ile fa na ya na tai tama ni mo na fa na ni tai melei tai fascino ia ila to so male mu ele ngata le ia fascino ila to le rofa afta ila le fia le ngawa le ma mea ia ta to ta le fia o Talalelei o Malo amele Taimi Mulimuli Samoa ele ko fa ilo ali po kalami ia mai ma ko kile to alo fo i le ato le iu o fa fonga ma o atamia mai mo fetalai mai Yesu ia le waka ku iai i Taimi fai ui u fo fonga le tua le langi le lei ia ai mo o ia le tangata u faula ina ua faula ina e lo ka fo le ka u makepe faula ina ua e kalia Yesu ave ma faula o ela le e ke o au me fai ma o au kiuke o a me o lo e ngalue ai au e mokingoa e o solo le rata anytime ka ko bolo ai e kaulongo la mo ila to o le ale o pala ngo mo ia specific ane tu silo tu sia ia Israel o lo fetala ia Yesu lo no onga o le salamo ma le fulutua ma le kalia inga ia le wa makanga wa mai Yesu le meo le afur kangaka ai faalunga ka ia Yesu mo tangata na te le talia ina le Mesia mo Yesu Keriso le Talalelei moni o Yesu nia ke fai kaua ia mai ma ngafu kulunga wa pasi fiero fa tau e fai ka ke le mo kangaka ai ele usika ma kwa savia i mele ai mai se le nugo le tua ele e taia oi pe mo fai aku o o ka o fa ola a wongi e fai mai ke fa ola ba fai mai e ke fa ola inga kai mini o ka uma ku kala mengi wa kalia Yesu asa le nga ile me fai nga ola kai mini o le ana ku ia mo Israel we le kalia inga le tupu le o Mesia o Yesu ya a fai ke le me fai va vele kako ska mai kai mer ko viki kwa MTA me ai faka kai mi ole kui ko va fio io pa mai
pili o ngaka ko mo foki lola ai fika na me na fitu tau sanga ile great tribulation po nga makwa ele yo mo ele ralang pe mai tala Yesu la ftalai no e kasi va ya so wa le po ele fie ai so me fola le kalia ngi Yesu ila na upu salamolo awal va kan foi ele se salamo la sape ala un fi au ko foi voler me kasi na so fua ko salamo voler il va be au la sko mai la mala sa la ferro lo ia le fa pe that's not a repent mida e que le coi foi il mela e que alu lo ia Yesu ma senta foi le po kala me si que e ministry ia senta lo ma fa ia Yesu ia focus la va ife ile Malo le Atua me foi le nefia fia o nga tu sin la tatou iskai foi ia ai atalo fa tu bo pa anga ba futa me nefia fi ile anga le ma le lo fo le tu malulu ia pa se ma fa nga be so kofe so mai lo ia ma share mai ma ka ku share ma ia ile anga le o le Atua ia le file bu le Atua ia te oi ile ne fia o se toi ranga tu le fia fi se fa talo fa ia wa ia so ma to Amen. Praise the Lord. Ia o mona. Kilo fer ka ko introduction ng pastor sunga ka fer nga. Ile e winga ka kom ka puso ole ka ko pusi. As peon sa ngo sunga ka fer nga la pa king mo la o isala e. So therefore, ele o isala e uma. Nga o isala e le uska. Mango ka ko ke si ang o ma. Ele o inka ko ele falua le tribulation ole e man ke siang ole rapta kusala e mo o sala rapta ai mulimuli kupu ia ile 7 years e ka mo Yesu ia isala elu e winga le ile tribulation ole kala ngome kus pa ia le kala ngome it's like a warning to us lai warn me ka ku hallelujah usa e uila ka ko warn rapta ai le ke fo ya ku pung ka ko warn rapta e ka kawanga o ngale upo le e ka tenga ka ku e pe fela isala e me sa mo suma ka venga so keminga isala elu o ika ka luka kung Yesu o Yesu la kumisia and there's always other people ile ka kung Yesu e mafua onga ele man se fa Malo mangola ma fo la ko mesia la ko mesia o le mesia le manga o isala o se mesia venga le fa ngang e a winga sa o melang e manga o e vai angelu e ka imela ko mesia fire ole mesia ngala finga lo isala e pa ongor finga lo le aku ma le kala inga Yesu ai onga Yesu ko mo puspa ia e o se amaka kulang that's like how he came in the world mango Yesu nga fa ngong mafalo mang ol mafanga nga ile kalia isala e Yesu lang ile mga ola ko e sa sala ko sia e ise falo mang kau mo fa nga mas palangi wa mai kau nga mai sa olang lang sia pa today e fifia o isala elu o higa ka o tena ko loko ma fa mo lalo la ko loko ma o ile sala mo o Yesu la ko sia e fua I va venga nga fa Yesu even kele va venga nga fa Yesu e aga ka le ka kong amen a ole upola le ko nge fi afi ka kom ka kele ya la ma mo ka ku e ka kusa e le nga ka penga isala elu I ka ni le ole tribulation pore pe a fi o nga a ka ku e ka penga fa ka ko le mo le ke me rapta langa e ka ko nga fa ke siang mo pasta e mo nunca dia Yesu e mo fa o lai va kusa lo e mo fa e a musikia pa o kala kusi pa ma amu ia le o ma e fio mai lo nani so therefore kako kali Yesu ave mali mo ko fa o ai le ku ka ko ngal no sa ele ku e fai le ka ko ngal na ma ka kusi pa ia amu ia ava mesi ka ia o amu ia o e ile kai me e alo lo ko e ngaka umana fa le la fa amu ia mana ma fo le se ki a o le me amu ia I sa e ambar te karanga Yesu la ngale fa mai Yesu amu ia le ka maka mango le ku le ka pela ele ka la pelo le ku ia ma fika so ava piano fika la me Yesu amu ia ka
e a fio mai o lo whapenga o whainga ani ke ofo se ke wisi amo pe ari ngā mau whainga le ngā lue pia au ngi uma kusa pe fa ola inga kusa pe e wa oma kusa pa inga mala mai ngā lue pia moli mau pia au ngā lue ngā leia lefa mai kala Yesu am ia lefa am ia Yesu e pe gala ka ko ke wisi amo au ngi ku walo ka ko wala au anga ia o le lava se me o au anga ko ngol ngā ngā le fa ma no simo o ngi yes ke ku au ngi ku au ngi muka au ngi mawai fai be se o ke me fio mes e o le pa ma si fo ngi yes o ka ko le fe kala me le ko ka mo ka ko le ko ka mo ka ka mo me le ku ka mo yes so e lucky ga ko o lai kala mo ia e kuspa ia ile unga ma le me anu ke siang ko fa singo me ma wala fai me yes the way ta ko fa singo me ma wala ko sa leo ka ko ma me ka ko o ma le rapcha ala fu ko a mai ma wala e ka ko ka tenga pa la ki wa ro le ya the blessing blessing hope amen amen ko ko se Malo. Ya, vai le votati mai lau vai telefoni por la nei tu la fia. Ya. So como malo me so pa pripene na tatori man tato paola. Oi so quattro e to malo pa stai mo fa no in da lo Taimi. Yes. Mesele Mario passo foi la uso nei tu la fia. Amen. If you see this scripture, this is our last subject for tonight. I can get on a Faupuinga Singalonga, say Faupunga Pia. The unexpected king. If you look at it, or say Tupu Fahusi, or Natidilolei, and Otaku Maile Sautu, Belan Samu, Navalo Ia Mai, Fenan Joy, Mefana Mai, Sia. Abaila Saudi, Ela. Pela sa nole stasio awona. O just pa ia. O le warning matato ta pena. Pela matalia mana tato por karame matbar mua. O tato por karame o ta pena. Yes. O mata. Mo le sa no na ruso. Tu salava le wetalia Yesu e malima fawe. It doesn't mean that you don't have to work. Yeah. You still have to work. A uma leona luluinga sei. Patali pole na forma to sisi. Tau foi no to lulu. Ina ia fai foi na to sisi leina. Amen. Wai peola na au na fausi ina na tato. Por le tua fo. A uma no fuor mo. Ni fa pe mo ro fuor mo no to pe. Le to pe to fatali foi ni sta to fuai. Yes. Usa elanga lu e to tono mo. Ko developing o isisi po. Te fa penale o langa o Atua. Ile ngata ile metasi. Amen. A faila no ina lo tuspaia. Mana ita to su fatasi. Mataio mai lus fu fa, non fai fa su matasi. Se o non fai una. Alela fai to wina tu matu nei. Il tato tusi. Amen. So look at it. We're gonna read that to fai tamo mola. Ela fai tau to fast food. Fast food i le falima. E na matu fasoa tu la ia o na fa matu la ia o le fai tau. Tau malafu mo le ana ia o sofo. I tato fast food i falima ne? O io e ai le vao trata e tolua. E avea le tasi. E tu ua le tasi. E olo fatasi fafine e toa lua i le mea olo ai saito. E avea le tasi. E tu ua le tasi. O lea i o autou matalai. A watu te leiloa po o le fea i tu aso. Sa wailo o tau li. I autou iloa le mea. Ana iloa le Mataio le ainga. O le fea i tu o sa wainga oi. O ua leo leo ina. Ai le tua e ia o na fale ia e lia. O le mea lea i autou nofo sauni ai.
Awao i tu aso tau te le mana tu natu ai. E sau ai le atalii o le tangata. Men. Ma fai pue padima a. Ia. O ai fo i le au na wha maoni ma le mawhau whau. O tō fiero na na li e pule i ana au au. Ia watu ala tau mea ai i ona i tu aso. Men. Ja. Aki kilo la ye le fast food na tau le fafa. Pero fai atu is an unexpected king. O le tupu. O le tupu e sau i le taimi te le mafo fawina. E te le iaiso manatu iai. O le mana ye le tala na te whaatu sana isu. Ai te tiro na ye le tala le i to tonga a toa la vale o le Mataio le rusulufa. Pero fai atu tato programe o vai atu te o vai aso uso. O le tali ina o le Vesilia wali ia le fai uko tau. O le Vesilia la uso o i le mongo olive. Se i whamatalama ia. O le ale tu ina aso po i whape i le taimi tu e sau. Wale whatau wa al Vesilia. Ale verse a koa le se kau mai i. O le whamatala i Yesu. E tali ina o le Vesilia. So ai ki kilo la i le Talalelei. O le mana ia. Ha mai ke ia ngai ka mai nga lulu e whakoa. Ke ia whasanga mai wangi molesi. Ngā boi lua. Kapi ka au whale sunga kai ke musona. E whai kau whawhia ni tala. Ngā boi marama mai lo tala. Tau o si kianga ke ia wau. Na ngā lua ka wale i kilo mai ia. Wale si sua. Ana nga po karua. Ari pasta ngia so so. Tiki ka, what is this? Me pere e molmata. E molmata. Ia baba, nga o sai koa ia finga ia. Ia o fai e risi figa au. Isi fa finga nga. Ofo fa finga nga ma se vai. Pa o i se vai. Ke e vai ko himo. Ia po le ke e vai va. E vai va one de pilo fa so pe kilo kalmoa. Mo e kilo finga venga. Weiso. Wa ke e vai. Mera ka wa mo ka pinga pinga. Ia. Mea kaua mo ka pepena. Ai ki kilo whana i le kananga. O ngai ka ui e sur kananga. I ngai e kau whaakaka kwa lesi nang sau. E ke lei loa. Tau a kua lesi sini mea. You don't know. I don't know. Pastor don't know. Tolo don't know. We all don't know the time the Lord will come. O wailan mana ia koe ku waku fo i suri skala. Ngai ia joa mai ele mafu fo le uso. Wakul kala mai. Bo wele te makaka angai loa le master. Angai loa te malo e ngar fale. Ni taimi lako le ngau. Pe ele sao ngau. You see. E fa pe ngare o langa le ko ki ia. Na mga kwa o io so longa le le me. Ba e ke ia ngau fa fo se nga. Nga isi o wona a pele maka ba se o. Ya. E le wo ngau hera ka ba. Pe o ka o fo tsika po kanam. Vai, o make it mafo fo. It just happens. So o ngā le kau ka Yesu ia ngau so. Fa penga o mara ko isa. O ngā peranta watu e ne awa. O le peisar kusilea i lunga ia yutai ala waia. O na tato lunga a yutai. O le ari saula ko misai. Para kanunga ka ko kuisa. He was already here. Lenga sai ngei le li whaura nga mali mo oi moa. So, o si toi wha manatu la po karame le kau kau. Pe ia na tātou tana noa i isi vaenga mo. O le tāpena penanga ia oi ma. Mana ia na a titilo e toi whango e whelo ia o langa o ngami. Le laso o toi tātou kai tau. Stai munu. Para ki kilo whole i e awe listas. Tu listas. A ki kilo whole e luala. Pe titilo i whanenga fō e tau mai i whamatala mai i tātou. Ngore lua ala lang. A ki kira wai ala wala o tele. Ala wa apia. Ia, a ki kira wai ngō Yesu wale ala. There was no other way. Kira Talalelei. Kakareanga. O le Malo, o le Nama le whasoa toi tātou. Ma le Malo fo'i. O le pōri o le ile. E li o le lang. Amen. Amen. So, pēnga whētul te musola is an unexpected king. O se tupu e sau i se taimi tile i mana tu matuina.
te li mafo fawina. Ia sina fo me faso pupuna. Wa e ki lo ngai fo ia le kala. Le ki wa ko fa manga ko fa Yesu ia ngau so. E ki lo si verses ka ko pas mai. Matala Yesu. Me ga fa me ka ko. O le ri le fea. Am zaira o. Zaira I. Aua ko ki o yai. Because you don't know when he's coming. It's unexpected. A te tiro na fa inga tala. E saule ngoi. I le kaini ke li mafofo. Saule li i le kaini e ke le i mafofo. Aisia o nga kaimi ko nga o vai vai. There's a time of our weakness. It's time we're not ready. O vai se game plan o se taua. Ia ka kaua i. Yo so fa I mai fili me. Kaimi le la mo moera kaua. Bom o nga. Si e su e mai ia wala ki le I ka pena. A vele longo le me ka ua ni kala I ka popoka uma se le lofo Yesu. Na longo mai Yesu. Yesu a lofa, tatolia lofa. Na longo mai afa mai. Sa I am coming, but I won't tell you the day that I'm coming. But just be ready. Amelo tape penanga. Amen. Yeah, a Taimi lei foi dia. Yeah, foi uma feira o todo. Honey, I love you. Pero for now, I love you. Já, vai pelo fato de sobre o fato que ia aqui agora. E se como a lore. Não, vamos. Yeah. Tá tomando. E cá, ela foi a matou pelo amen. E a tola ele falou tá caminho. Já o que ele me deu é cá, o nível ali tolo le. Não, ona ia ka ko ta pena I Taimi mala tatou sao ia ka ko matala ke logo sa moa o ngi nga kausa fa puipong ele a kole ma sina e kalangoa e ave kusi vala aulia me sure wa ye o fa pui por kenye o kama me sure wa ye ke o kusi fa fe au e me sure wa seki de hall wa seki o ia la unga o ia faia le le mele o le tape langa fo ila ka Cristiano o lo ia ile ka ku nga lunga fai o le tatu tala ina le o le tala le o malo o feolo e iai o feolo e nga lu ai ia vea ka o malima ma vai o le o Yesu Cristo mo fonga tatu te longo ina le tala le o le malo le Atua so se vai ma so me foi la le il ka ku foi pokala me e uia o no tusi fa pitoa lava pe sauno Yesu wina no Israel le lekalia inga Israel o Yesu o le tupo le malo o sau a o le lava ave ele message de Yesu e ia Israel yoangi ta kopo pareko o ko umai la so fa malo losima ka upele kala le malo ile no ia vai la o samo la o le manguia ma lo le fa vau ia la so o Yesu ale o pasi mai ka ko ni le foi la ia fio fa lu mai a Yesu amen o le foi ele I happen le repta amen o le ka ko ke la ai ai pe o ma ko foi a ku ma ku kala ile amakanga o ka ko o tanga te Cristiano ele fa akali de kaimi le e fa akali kaimi uma le anga yele me ka o blessed hope le o fa ye pese a ekalesia malangi fa pese blessed hope o le blessed hope o lo ka ko lo inga le amro ka ko mokingoa e ke ola ina longi ua e le ola e fa vau onga o Yesu malana nga luenga fa o tanga la faia le ko fa popo isi mea pe ko ya nga e fa il fa tua ia ona nga lue ina mai le o fa ko fa e lo I kanga ai salamo sa o aka kano su salamo sa o ato salamo sa o afen o vai lá o ma la vai ku so le nga fa pe ala wa pa sa o direction pe voi la Yesu lo no Israel vo mai na sau ke engal mu eu sa mo fo il ma ko pero nga o le ha expecte Israel se mesia makua makaukia na sau fa fe o mai karioka afi mai ngi angelu kofu mai mangi peru afi la ko ma fo le le vola la ko sau mesia mo ia le ko ye o ma ka ko fa la ina o le a sau fa single la la he is the judgment o ia the righteousness
judge. We ole ole me ole fa masino a mi to. Le voi na fa unga Yesu Taimi no. Le fa unga le lolo. Le Taimi nga fa masino ina ile Atua. Ili ka ko lo ina ile Atua, ia lu sala nga vai ka mi ku yo maluma e ka mo la ko san. Amen. Nga fa mai Yesu no ka ku vai ko inside, yeah, sweep them away. Gone. Wa le la pa mai Yesu I wala ngo Yesu fa ia bene. Yeah. Le la ko mai Yesu I the end time prophecy. Le prophesy le to le kai mini ngi ka ko yai. Inga ia ka ko ka ko mai ka ko mau chinoa. O lo tusia e alo fa Yesu no. Wa mai yo ye le wa fi fo le langi yo lo le tutam tau le Atua. Alo ola na fionga. Amen. Ke longa foi o le langona ma manatu si siri le o tato o li fa olo Yesu. Ia fai ka ko ma kaulongo longo pe ka pe le longo. Ele nga ka longo le no Israel. Ia o ai lava se ka ngaka ele fa ola ika. Kai mi ngai repent. O le e o foi le mano le tua le ana asafi ma Yesu fa ma kuinga i le afeta usanga le o le meleni uma. E manga o mia ka inga mo sala mo kai mi nga ale ai. Well, it's so sad to say Jesus already judged then. Le o mo fa masingo Yesu la o pule ka fai ka wa fa mai fa ko poko mai ya. Ia nga e tale o manguia la ko a sungu la ko e. Ko le fa na o lo ye ku se revelation o kala mo me ka o le tau e ama keto. Le ka ke le ai o fa ye foi movie. Fa ye story, fa kala lo comedy, fa ale mele it's real. Nga ba ko lunga me ka o le mangolo me kito. Le ai le valley de ke le all ping mai va le fierce. Le na fa le ka pone. The end time war there. Why o la ko sa valley enemy walk in the land of Israel. Kalo fa. Mo ye sau le afi mai no fo. Ele ka la isa la elu mo la di. Ka la Yesu. Langana ko foi logo Yesu ya Israel. O ha u ngai na sau ko ke ena. Wa u ngai ole fa masingo ami o kongu a ko fai mai ya. O ko fa masingo le o va ya Israel ko mi. Bolo ko ise kopu. Bolo ko e fuse manu man. Wa nga ole mela ole fa kalo le Musalemi le Dome of the Rock la ye. Ia mo le waiting wall mo ke aku fa pai ma kuma un makan. Ya va ai. Va le ulo. Va le ulo que lo que mo sale mi ave ma ko fa kalo i le wall. Ora fa vole pa. Ia le pa volia. Wala va expire ga mi ka ku ga kalo i. Ala wa ku nga o. E wa ku nga yu kai nga ra pai. Wa ku ma kalo ia wa ku fo ma ka u e se ka ko ongo Yesu. I fa tau i ver ma u mai foi. Mama mongo la prayer. Requested the vow miliki for it. Yo le falo no yo every year e kiringi o ku ya o kiringi mai mo fa ya spepa nga como va folia. It's ritual India. Jesus opened the door for our Father to pray straight away. Praise him. Pero no vaya ku. La mo le am if a message la le ai. Back in the Old Testament, old lifestyle is good. E lo ko ia ma le kele fo skola o la ku loinga la no fa mai e le ko ia fio le tu se malu fai lima fio le tu el malu fa fai e ia le the body of you the believers the way that tonu ia Yesu kai mina ngi pe ko fa la fo ia fa sa kau ile nu o le tu wa o me uma la vo ko il profetanga Yesu e ka kule kala ngo ia le tu ala tio mo no nu yo nga fidi ngai kai ma vela oi e a isi fidi e o ko invite ai o a vo isi fidi ka fai le treaty of peace e pe se me go round voi me a kama le o aja la fa ka mino ale tu like them in the wild il olivao se ila kulo malaku pupulo la ko maka fale nga. This is the real king. Bia ve maka o foi masungo foi a fenil mal malu la ngi. Third temple. Ba o le help perfectanga. Fa mai
Iai ka ngaka mai ua peia se akua e mga o whai o ia mākua e ngofo le mea sa iai le atua that temple and be God of all people. Maybe o le kupu lea rea the Antichrist lea o la ngofo I ma pu lea ka mi lea ai ka lo whai once they all enemies in God the judgment of God ale makarangoai ele ka alo Jesus me foi le ma fa ko e u ia pe fa ka e aka la fonga foi ka ko ele share ai ele Jesus te fiola ia kai ai alo mo winga la ele halu sikianga ka no fai lo ka ko la o so I ne ai lo winga la ma paula me alo sikianga ungo kalva ko pele va ben ka fio au wa ke va yaku ya kai mia ale ka ke fai so vai e o fale me ko polo bele ke va ngi lo langi e si o ko le ka mai me ka ole ale AI ole ole sare AI o IA ya artificial intelligence I see. yeah whatever ke lo sambo le sau le yang e pi le a heta le lo langi manga ko kalami a le si lo wa ka ko le le tala I no le tala le 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 malo wa ba o ya sai ngal mero wengi ya la wa in control uma me uma yeah you know afia ya o winga ai mese na cristiano they will monitor them le wa ya la ku failor ka cristiano o nga kupe o lo ainga o nga kausanga o langa family doctor o le mea o ngai so I sasi mai ai lock the door and kill you why langa foi langa o le a head an lau lang o le ka po fai lau lang I pu le la ko lau lang I not God ya ka ko ki siano ka kong ya Yesu o ia e pu le me o ia langa o le lo tong fai me foi an va pe o pu nga foi le fa pasa o mo pe ta mauri ya so me mara e ko e fa pe ngana ku ringa le fa o pe o le wa a head ya le lo langi manga fa inga ale ngi fa yang na ko ani ma ko yarlo pe o kama lo ai no ko inga le ma ko busi po e ma ku wa ya ko yarlo ai ngo fa fingi ma tamua ele mo lo va sa ma ko ku ma ku la ya lo mo la ile ko ko inga ale mo va ngilo ino uma ku yarlo lo ma wa ko fa no ko ma lo ku ale si ma ko ai ngi ngai le lo ma ke le ma ka ku nga va ka fu ia ka wi me fa ko le ka penganga vai ka ma ku e hala ele nu ia ila ka ko wola fa le nga se o ka ko fia ma ku ale ia si mo on ka usanga sela o ke ia u fi ma ku fa ko ali ma se fu ale ek mar ka kala mo ku ma ku o mo se fu o ia e fiku se fu i fo po ia wa mai le wicha al mele e ka ko matala pe o ma ku fa mai to lo ma o le ma ke mai ngai me fa mai ka ko matala inga ke mo o mai pe ka nyongo le si ka ko me ko fai le kai mi ngi o ka ko ka pen la nga fa mai o le enter the kingdom le la fio mai Yesu ki pu le ya o lo specific fo ila lo ka ngo Yesu I lo no la nga ka ki o ki ai I nga ka mi o ka ko le rapta ma ko fo ya wangi ngaru o ka ko o le rapta ka ki le fa ka ri pe o kala ma o nga fo ya isi skol fa mai e u ya ka ko ka mi la ya wi o ka ko wi o le mana mea Yesu ka ko o mana mea Yesu ele mga ora Yesu e wi langa mana mea ai la langa ui e mana mea Yesu o ka ko wale fai o fina ngalo Yesu ke fia ui ai o la ko fo o skali la ko su fai ngalo ngale Atua la fu ai wala e fa pena ke kilo va pele a walu e skalia lumanga I ma ko ainga mi sokoro ma fa o lumanga I ko ma ai manga o ki fiar le o le fa va salvo ke ni ka penga ke ni ai o ka penga ni pe va e ka penga ni si da son fu o le bi pi a ma ko solua wala ngala ni va ki ma la son Asko, la ai sa son fu a solua ka penga wala fa pe ko sta fiao a so coffee as falele la ka penga ma previti
asko ngai loa kapero inga break lo inga ai arweva le vangala lea makuare la va koe foi al me kwai koe sauro le fale la kai fo al fikul kai sa koe sala mo foi lo koe an foi le Christian lifestyle me la Yesu le fa penga le warning le kale sia la tikaya fa maya ma Yesu Joane fai ko le kale sia ke manga vivela pe mali al fa le ngo ma Yesu ngale na o fia tua ia tua wa el wai ma Yesu tanga te fa pe me foi la le sambo kako uma i vene au sa ma ko ma uso gei o kako ka penga ilia ka penga inga ia sa fanga i kako ile kelo kaimi wala saura blata o kako wolole ai ala saura kaimi fa masi wa Yesu lo la mi la fita usanga ya kalo fai la fa maya fa ba ko inga Yesu la seve ia la ofifilia mai mata fa ni fia maya ya ai la folo le kako vai fa maya e avifia le me ia fa pe fitanga Yesu fa me kumu wai kingo ka o ki oro ia nga ai ko ai kala ngoi le make up and then we maybe it will link the end le ka wole and get to if my millions and millions of warriors and war breaker e o mai ko mo sala erwa mla ko ki fi manga mi e ko ka sala maybe falling a mai la ko ki fi sa idia ele ai le ia se ko mo ngi sala fa mai ya inga wala ko ya ile menea and the king, the fire will come out from the mouth of the great king. When from sing shiri o Yesu, fangu ma. Me foi lá dia. E wi ana isala e ru le nga I tu sidem ka foi kau ya. Ai ola o nga mo ka ko. E apalai mai mo ka ko de kaimi ne. Ai le happen na si kianga in 5 minutes le la yu manga I por ko. E tatu ta pena e faia nga luenga le lei. I le nga luenga le lei. Wale kawa I pesikami fa mai doing good work for God. Longo winga ya. E mai mai fa follow fa tu. E pe o foi apostolo e lua, apostolo Paulo nga luenga male. Ya, mal fa tu. E le va pela ma e faia nga luenga foi le ia ma ko showe ka ka ya. Ko I pawaro fa ko ai o le nga luenga I loa ai. O le ma tua fa le nga. E fa tu ga ko. You know, wa anga va pe anga o kala pela amu. Ai le avea isa ako. I don't think se call ngai o se tamara fa tu. Anga va pe lo pela amu e o le ngu le anga fa o mai e mi lo ngelo ma kua ai fa mai e alu le ngu fa sing ai le alu. E no se kamala fa ko ko pe ka ko o ingale. Il pita mai tia sola o tama o fa tu apura. Ai nga show e apela amolo no langa fatu tua fa mai a sai le ngu le ngo ko sa le mala le Malo mixa te ko fa mai la ko Malo fa su wa ye fa yan ka ulang fa le fatu tua Mulimuli mai ngi ku la fong doing by faith si o me fa la le a e ka ko ngalu le kemi ngalu mai fatu tua a ora ngalu ko le ke le lo le pen fa ko a Paulo le se ai ava pe 0999 le mere le account io volevo fie powerful ka ko ya kai mi uma lava ya e well ma prepare also ma ngai il bele wa ka vai ko fa mai e lei lo e ka ko le kai mi le aso e sa wai le atali il tanat vai ka ko kere lo nga ya e le va pe ana la ka ko le mo le po kako fa ka ko me ngai feli ma ko ka fia mo ya le fa ka ia su do ko kisa e le fa ka linga o fa tali o ya o mo nga lue me fa nga lue nga le I kai mi uma lava ma e fa tai le tua o nga ba lo si me o la bori si fu ya so si nga a le me si di marcao e apalai mai ni ku si atato we are the end time a wa ki fa ka li va pe a se lo nga pa lo ke ki ma se po mu ni sila o tu fa se ku mu sila fa ka ko mu lo end time ya la le time ba le nga o kwa lo ma po fia ko sa lu ha fe ko sa ka lo ya ma ya so la o la fa ko ma ia le mal ma
Na ora si me ka fa kali kan kongwa. Ana o ma. Me ko se mal ma. 70 80. Pa kwa loma pinya. Ai se mal ma. Mal mal vole fa so mo. Ko fa kile la ye ko inga. He rota sili how the great fa kile mo ko e wa kwa loma pinya pi me Yeshua. Mal maru le ko fi mi kai me li pe ke lu mo yo. E ile aso le ko ye se ma. Me vona le fa ko au ki fa kan. Se kupu se me wa leva mo kupu. It's already. The book here is real and it's the truth. Constitution of heaven and earth. Nei. Ora me ia ka ku ngaru. Lo sunga e se tau ni kus. Ela ko lu ma singo. Share pe le ko. Dia ri. Men. Ja, na foto o lu so le ave me ia story. Ni son va so po. Ai me ia tu mo isia ta. Ai Mola tu nang ang foto mola tu umara boro pe na mai ma ko mini mai sta tu kran ni ya pi pai la bo to mu fa mu yang fo ya ma amen le si vi inga ma to yes inga e fo tua la tu la bo no le so ya le ko su ko apostolo sto amen bere no ke ro manino ro vale pole tu pe na se no sunga fa fe nga ya matamu kusa kele me kupu nga sa mo e sunga fa fe nga o le main thing ka work ke si no fa yo tapina o le tapina ele se me pole ka o ile fiku ka sanga le o le jubilation e ka pinga ka o mo le rapta awa alu ele rapta ele lo e me kupu le fiku ka sanga le ka mo kus pa e ka o yo le fa yo no venga le finga le ile ku even pengo va ku even no roka ku ka lia Yesu mo ka ku mala mo Yesu fai pengo venga le finga le ile ku lango Peong ka o so no fe le chala le ya no. It's the same thing today. O le boni Marcus pa ia ya ka ko. E me ka fa o me fa le nga fa ye ngo. Me le nga fa ye ngo. Feels going on la unga feel wala o le ngu o nga o le lolo. Imagine o le sikianga. Le e ke mingi. E le yo mer sikianga ha penga un mal ke mi lolo. E ka u ke mi le o lolo. Mangkuanga ke ia so ke ia ka le eu so rana ko valu ka ka ringa fa sa mai kusala o le wingo chala e ka o nga fa sa mai o ai le yo o fi ko sanga en mai e ke alu le rap ka ri ko mai e ke alu le rap o ni e ma fo e ke alu i le fikus i le fiku ko sanga le o le jubilation langa o e ke siamo ma o ka o le kalesio o ka o le o ke ngi fa i poi Yesu Kristo uila ka ua ila nga kele ka ko ke mingi wei se o nga fa pe e mua kupu ia e fiko sanga le jubilation fa kwa ora ile ke mbele rapta longo winga e ma fo ye longo winga e ma ngo suaka ua i fiko sanga le ele o ke mbele o le rapta ele fi manga ola Yesu isang kengi fa i poipo ai la ko le mo so pois e bia nga ka ua ka pe nga ka ke sang we just have to focus on the rapta o fa malo si fenga mo o ma o nge fia ya ka o ka ko ho ra a o ke pole fo e fica o sanga le a fa pe mo ka o singa fa fia ma by faith a ka le ko mo ide ko ka ke ora ai na venga le finga le a o fica la nga le ko ba iere o a iere o nga e fio mai no na ni o pe na praise the Lord yes pe ila o le kala le i que no le fai pules fafa it's just funny ele fe lo fai kauti langa fai mai ole tu waso to te le mana tu natu ai esa waile usa o lai no la si la fie le ku o ka ko ma aso uma o la si la fie le ku o ma kuma a fe mai dal kala le me ka le Yesu me o le aso e ke le ma mai o le aso mai e fio mai longo wingo e pe e fe venga lo fa longo ai ole fe aule a mai e fa pule e fio mai e su ka biso ala o ma ala ki ka pena ala ke fe nga venga la finga loi e ka nga fio mai e su ka biso
Ola ke fai on mafu anga re ka ua mai e kuspa ia. Mekale Yesu mai e o ia ngi bla ko kere ilo da so fio mai. Nga o lo ka ma kala nga Yesu. No winga e pule ala le ku. E ke me e ko a mai no makari. Ai on me ka o ke sia me fai. Ka penga. Saun. Makala. Ka penga saun makala. Em mo le rapta. Famalo singa mo le ngi. Ka o Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. So the Gimbo to me. Oh, il bene studying a now. Malo paso. Hello, Tolo. Pabalosi. Praise the Lord. Aim. Many. Malo for our comments, malo for it our ears, yes. Patalo patu po isu mai kofi ngai na so spats po talanga pena na ma mai i mo tatu programi na tu po leo to ma stu matina ma stu uso tu pa fi ma wo fo i mai ma sa ni tatu programi ye hostai la va to ma mai amen ya ese ma to mo fi fa so a su matita i mi so uso ile nei tu la pe ora mo au te ana tatu programi ole ia tu por fama natua ia tatu sound eu foi amato ele fa pio por mato por não a mim ole sound foi esse era mana ia tala na ta o tu te ta pe o ta penanga se fa mo fa na ia fa puma was fa na if you see those days when it comes to preparing those days you give the best effort. O mesmo spin, o mesmo faro. Ele é o vale se aso papicua. Ningata ile o aso Mataio, o aso ia fio mai Malo, o lincidio o Mataio, taitau ainda. No pose mali foi as tanga tau ore. Ele fata na pena. Ele matou ta pena de lei. Adilo vola ire le Atua por que talena Yesu. Adilo te to pena uma. It's like you're preparing for something special. But ole sistema la onga olo boka po lo so. E ka pena e pa mo. But sa ole we don't know. But then you so la tato te le loa le tua. Mana ia tali sun te fai la so mai. Ba anga fa apea e ka penga le matai mone ngoi. I le sao le ngoi. Yes. If the master of the house or your dad was prepared for the thief, he won't get away with it. But the problem is, you don't know when the time the thief will come. That's the hard thing. It's the timing. Onga ai ki kiro fale kaimi o mera ka mo yo le kaimi ai ki kiro i lua mele feng sui ka o le kaimi male suinga me tata au fale amen para ki kiro i lo tapena o le tapena e ko fa fangu ia ki au lo ka penganga mo oi mo ainga so se mea fai kilo o to ia mai mo mai to si me fo ni tu la fe Penta uruso. Polea lava dengan wenga lo papenani au online. No matter what church you are, do it at your best. Ta pena piolela ta pena sitiam. Ta pena modeli. Fai mesili modeli. Onga ortong yola. Malfa ortanga na ta pena le tu mo ema. Ele fa pena ta pena just for it. Just the words for the whole world. Ele fata na fai ele tua lana tongola Mataio. A ta pena foi la taua. Ele fa peta pena musina Taimi. Le 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 sawalinga ta pena tua. Mena esele lo foi isso que me chamou ema. Non mama mi taua. I fa pena ta pena le na ta ua. Ta ainga. Lo ainga. To lua o fa nau. Matua le kalesia o la ngatuenga o ma famai e ke ia le alu le si ai ku oi
Amene. Te ia le alo le si ai tu oi. O fa mela ia le tusila fa tau nei ia le uso. No ia peia o le tu vaso e te le mana tu na tu ia. O le aso tonu la wana sa wa ile. O le kaimia ke le mana tu na tu. O te mpona sa ule li. O te lo ia la fa tau atu le tato verse le. O so o to le o tato fa so i le tu la. Yafi. 46 Mana la tato fa tau mai la o ngale ko umale. If you see it, o lo o martana nuanga the unexpected king as coming as a thief. Le la wa la tato talo no la. I me tau o ona. E lua au ona le la tato talo no el pole. Yes. Tau te musola. E lua la va ia va na tituli. E tau la tato mi. O le au ona le lei, ma le au ona le o le au ona fa mauni. Ma le au ona le fa mauni. Ya le la tato e mata mai la tato fai tau i le fai pule e fa ona o la tola ia i le fa una va i le lima sutas me o ai fo i le au ona fa maoni ma le ma fa o to fia o lona li e pule ia na au ona ia vatu ato me ai i ona i tu aso am ia le au ona a saulo na li e maua o ia o lo fa pea ona fai e moni o fai atu ia te o tau e tō fia o ia e pule i ana mea uma ai a fai e fai ifo lea au auna leanga i lona loto e fa atuai mai lo wari ona fasi ai lea o ia i ona usua au auna ua ai fo i mai inu fa atasi mai inu ia o na a saulama lea li i o lea au auna i le aso e le fa atalitali e tuai o ia o le i tu aso fo i e le ilo ai e ia ona matua fa sala le ia te ia ma vatu ia te ia lona tofi fa tasi ngata pelo e iai le tau whaitangi au e ma le lili vau o lifo. Mene. Wow. Ya, a whai fo nai te whafonga mai tau sasleti te le matu pai tau. Iai, ona o tusi o tusi no meo, o tusi o tusi a loma. Ia e pufonga le sisinga, but it's the same meaning. Mene pe isi upui e toi so mai tusi o wali ia. Ko isi upule katso te au. Pa ia tusi la wale e tasi. A ti tino la i e se ia na mana i. Aiza. O lea la ua tātou tana noa. Au le fesili la, number one na me tono tusi le. E whapea, o whea au auna ia, le iei ka ua. O le au auna, le maho whau le whea mai leli. Ma le au auna u whapea whana na lotu. E tuai mai leli. Aiza. Amen. Ia tautona la whatu le tato pena. Na watana i sa waso. A pero sili na. Ia au na ia. E te taimi nei. La wanna share with you a testimony about the scripture. Let me today. Na o ina i fo ia. Ere ngana lu pole tu ele ngata na matu faso. Yeah. Le o ina i matou. Yes. Le o ina i matou. Because if we see the topic of these verses, it talks about the faithful or the unfaithful. So, ya la foto de to peno so me te. Ya. Tai ole ma nei ai ole tusi there. It kilo ai it's a type of the master or the leader or the high power so ni po ki va ai e pe fo ringa mai o Yesu o ia ole master o ai au mai na pule ianga ka mai master falongo foi na oi foi mai a o le mea lea oi o ai foi le au na fa maoni ma le mafau fau ua tō fia e lona ali e pule iana au na si ua tō fia e le headmaster e ave iaine pule e pule iana au na galo i forensic class si ska mo fora ki i o le atua pule umalama mai le atua o le kasi le mea o le au ka kilo nge ni vai ka ua abuse kanaka me ka o le authority o ka mo ua ka u iai me foi le authority nga mai le atua ai pe ua ka abuse ai le ko ke le isi kanaka le authority le a le misuse e abuse
So great story. Ma ngai ai o la unga le. Le ngo manga o le ka ko o nga sili o Yesu. E fai me le lei. Praise the Lord. Do the good great job for the master. Fai o nga le lei nga ia vi ia ai le tama. Ai le o le pule au mai ia. E fai o le mea le o le kelo le mea le vesi le lang. Even nation. Amen. Sia pawa mai no le pleskenge fai sia ka mai mea. Fai sia ko pa fa ni kiria le si fai lo lang ia po fi sang kau mai ko. Fai da power le pule. Pule mana mai le tu. Fai na le au we are a servant of God. O ka ko au nga le li mai le tu le pule. E pe o se ka fa ka ile mo ka ko. O le kai mi au mai le tu le pule ya tato. Lo ingo le o le pule e ke au nga I lalo le. O le ka inga le tupu sili I le fa maoni. Fa maoni. Obedience. Famaya. Esele lei o famaya esele lei o le pule le. O le pule le ma nga style ya o nga. E fa fanga o nga le kai sao. Aso sao I kula sao. O lo kala mo le. Lo ka ko nga luenga inga ia faia pe ya so uma ya noa. Ai faia ma le fa maoni. Praise the Lord. O isi kau kele kukue fa maoni me ke kele. A ko mai mea ai ki le fa maoni. O mankua ale fa so ho ira o ngai nei. A fenga ya pasta ho ma le peno ma ngai nga so. Fa maoni le loku. Ale kuai nga luenga. O ga fa ma lo pasta mai. E sa le lei. We are learning process le mea. Ba o isi fa pe. Ba o me le ma Yesu nga le loku fa tu wai fa ka ranga. Ala o luenga lo fenga lo ya so ve so. Le tale. Awa manga manga ia ai ki ero faingi lai pule fa fainga le al kolek o mi le patchen fo ile le o lock in lock avla ia le o la la mi ke la ku ia la so sa ku si pen e la ku la ma ka fiku ai ku ia kuleiva e la ku si fi manga ia le patchen le wa ke la ku o mi so iva la o leiva au no fa mai le matai sili o la o ngale nga ave ira pule ngake va ai ala o funga wenga ale ma ngai e fa mai e saula maka o le o keia look after la o era pule le na pule o mai avaku e ale ki la kola me ai e kaimia kaunga ai o le tu asu mai la tu ja e ave ia la to me e ai I lona I tu asu longinga fa kaimile o pray kai a polonga e alu ka le look after polonga al Mataio. Ia pe sa o fo le la onga e luo ko nga au ngai. Pe ngo fa yaku. O ngai me pe kala Yesu la fa ta o fo le amu ia ya. Fa ma honi nai me titi. E to fia ia pule me tele. Po me le abi kale. Kasi lua ma lim. Fa ma honi ngai me kiki o ka ko manga o se ia. Sei pule me kele alle fa ma hongi ka mai mea mga I magwa mai great power well ya pule me kele alo ese fo I le tupu ia ma fa ngoronga ma no ki fa ma hongi me la kiki o nga fera o pule me kele fa pengal ma no le tu fa penga Yesu ma lo ni ngolo na ma lo fa lo vele la fa la sa no o ia fi sidi ave mo Io, au filma, abi la lo solo I va ka ya o lu. Va penga, eu ora ka le fa ma fa ma ya amu ia. Blessed who are master will come is still doing the work of God. Ele moi. Ele mo pe le silo lo ponga makalango. Ma le lo silo lo po le fo. La e moneta ma ya le pule o le fa. Billy ma le ka ma ru. Tala fo so o me no ngalwe. Mai. Ke lo o laki ale lo pui mo o le vai com eu mo ya na oi ka le telefone le que le si que le uma e vai por cala asia no pui le vai
O luma me ngai fo ikanga ki kala mo mai. Ke ro ko me le fo ku ke leo la mo pu. Leo kale penga ho. Mo oi sole e. Leo ke ia. Se ka kala mo pe ora. Kala la skamba le. Lucky fo ila le lo fo le. Security, the master security ko la mo. So vai la oi. No o me o nga. I ka ku fa pe a se ko kiki a se o ka vai ko ka sa lo la master ko fa mau ni no. Ia la lo I fa la le se fa I pulu fa mai. A ore am ia. Blessed who are the one. They do the will of God. Ia la tu fa ia le fina ngalo le tu kai mi sa kai mi le. Ai fa me. No inga o kai mi ave me ai nga o mo. Ya o isi fu I lo le pule. Mo bua ai. Ai ma o ke ana lancha ai ka sa vali ave lancha mai. Si be au ni ka ku songa a misuse be a piu single authority man ka. Ia ka ku fa ia nga ruenga le le. Yo voy a ka le. Mai au na le ngai. So. Fa mai ya. Ka fasi ngai au. Ele nga ka fasi. Iyo. Ko nga o fa ilo pa ki mai si o ri nga ai le fa in so vai. No selfishness. O luto fa pito. Nga o ia. Ya. Fa pe nga o ia malalang. Sad to hear the end of that person. If me Yesu. Maya. Na fio mai lor makai sole. O ia wa ai au foila. O ka ngaka o la fa pe. O le karpe pelo ia. O le excuse o le pelo, ma le pelo. Ele ai se kala mo I saulu mu. E maua ku le mea. Si o foi le mea. Si o foi kamai. Si o foi fingi. Pe o le se ringa ma ko gaso ala. Porque ngaka le foi lo ko foi la o. Aga kale nga le aso ela unga ila ko lo mo la kifa. Ai fa ku ta mane ko lu gimba sing foka ko le filo fa man. Kelo. Bisi ai me ai nga. Ai ma ko filo ai ma si a longa ai nga vai. Le waka umai si ai nga. Ile si foi pe. O me si ai nga lo kamano bisi. Ya fa me ne. O mi foi ma fa pe po fe ai ka yo. Ele yo o mai ai me ai nga. Ale ai nga ka mo fa. Se vai la ko nga me le mo le kona. Ia e mo le kona fa mai Yesu don't worry. E ele me nga ko ngi ka nga. Ia, eu vou ia todo. Fa kala ia o me le a me lo bigi ka pelo. Fa me ia la ave o lo ka me ka pelo. Elo ka hoi keng vo ngai ngau ia ka pelo. Fa pe kai e vi fa pui ma ka pelo ali. Ali ve. Well, yeah, see fa me ia la ave o me ka pelo. So, lo inga le masta me Osaka ka ma pelo. Ia ma lo to. Ia le. Do basta. Mary. Sole. Ia leo ke ro ao o ya ko nga ka pulo sa mo e suna mo ta ba ole fai punga e fa un ia fa pa nga fe me ka ko spa ia me ia se o nga ia fio mai runga ali lo pe Fa pe na fa yes. a kala ko spa ia pa lang fa bai if the master returns and finds that the servant has done a good job there will be a reward. E mau e kau. Pena o pe ole se fa malo si foi nga. Tu se nga wenga ka ko ke fai. Ko fai ma fa malo. E fio me ai Yesu Cristo. O lai ai ke fai nga wenga ma fa malo. O nga e ire kau o ka ko pe o so lo wa e ire pasta. O isi ka ka. Se nga wa. O boy o lo se me mo le kau i wa. Ko fa malo ki ai. Fai mi ke ni. Pero ole winga ole verslia pole fai upule. E mau no kau. A mene ala ke ropo e sira fiero kau ia au kanga kai fai ra ko winga leila lungi. Fai ra ko pale lunga I langi pia o ke me e wi wora e rea ko nga winga ka ke fai. E mau no pale. Pa a mau no pale. Ka kalo ia nga lue fa maungi ia mo se fikuru mo ra pa Paisa la mor kau inga ka ko e ke la kurunga mo lo pale ai re mo se ko lo pale Paisa lo ai a ka ko nga lue mar fa ma am ia ka ko ia la mo ka ko kau inga a me no ai la va se o lo nga lue
I kongole o se ministry, o le alawa se mea lo e au aungi, ia e whai mar whamaungi o ngai maua ro kau. Ia. Whamarosi whai ngā mo, a o le si whai upo le kau mu whai e whaara māmalamba, ko whai upunga e wha iwa a, e whai kus pe sa mo whamai, ona pasi ai lea o i o usua au na, ua ai fo i ma whiingu whatasi, mangua loko o mafo, o koe ngā mau whaui i lea au ngarianga. Nē whamai, me o lako me whakuwai mai rea li. Ko sa kopo rau ma whau le whapea. E whakuwai mai rea li no winga. Rera o le pingi rau ari ia e mako ke o ngā mako ke pingi. Hei, Samoa, o le winga o whasi reka ngoa o e lo se whasi venga le lako e saukanga leanga whasi oi. E saukanga leanga, whaoso oso e whaingu e o ngā. I mea leanga, e whaoso ia ke oi me leanga, o whasi ngā le sau. Amen. O se whamalosi ngai le ngaka ia kākou ai mai se foi o ngaka. Mau whaupenga whaafia ngā whasi oi sesi. E le se whasi venga le whasi rima. Pe mau whaupenga whaafia, pe ngā sau mo sesi whaoso oso e ke ingu le mea lea, e ke kangu le mea lea, e ke leanga ngai. Amen. A lea uoni mai le upo lea kua. Praise the Lord. O ka ngaka le whaia e ronga loko e whakuwai me ronga o ongu. Pues ka os ngaka pepelu. Nongo wingu, e reise kau, e reise whaamu ia, e reise o ngā whale nu. Ai o le whaamalosi ngā mo kako ngia whiawhi. Ia e malo i lo wha, ia e malo i whaasosonga, ia e mangu malo i me leanga o lo kamwhai siau, le siau o sesi lawe ki ro masangi, whaaso oso ioi, a pe kao e whai me rea, kao ingu me rea, ulan me rea, kangu me rea. Whaamalosi ngō e whiawhi, ia kako malo, aungi a vea, mea leanga, e whasia lo ka aka au aunga ia. E kako whaamaungi lo kako o manga ia. Peo se whaasua ngā se whaamalosi ngia whiawhi au. E waku le, sunga le, peo ia white. Hallelujah, Hallelujah, soleria le li. Mo le atapoila ngā whaamaro, tatu au comment, le ngā tapoile, sunga i whawhingainga. Pena ana tatu mafuta, whaatasi nei a whiawhi, Taimi e le Atua. Te vai te pelo mo peo tau le fia e lana upu, e ngā whawhona i leasa, ma leasa. Amen. Peo nā lato le fisili la mata. O whio au auna ia le ita ua te uni. Au auna whamaoni, o le au auna le whamaoni. Amen. Se vai atoa sina o tamai Mulimuli. Nau sa o tā ua i na ia o. Uso au auna fo i Talalelei. Na mana wala unga runga ma taspe au au. Wala ngon na le vai vai tina. Ona pisi fia mga runga naso. O manatu lola e whaapea. Pea tawana whaisa o whano ia pasta. Ona e tini mana o te saua e tini la paa. Because I want to bring my best. E ngā runga le tua. O manatu ala I whapela na pia la taipe sa whano ia pasta malie o tele a wanta to porkana veni aina o tau no tau na whale o toi tilo tusi a tau no pai o whato le pasta a pa pingi umarota to Go further. Go further. Yeah. Because my marile tala tu spaire whawhine amu ia le au auna e sauna na matai toi fo'i mai le mena agua na matai o lai whaina na ngā le tuka That is why I'm here today. Hallelujah. O whapea nei te ua sauna o matai a leo tero le anta tano sitia ke o mata mai pokara o mai me wangi moka a nei Just in case. Hello, o whapea tua whamana loa o nei Taimi e sa wai whini ke no oi o ngai lama wai whini e ke lei mana tuna tuna a wini mana tuna o le tua nei sauhi ate oi e whatai sa wai whini Taimi te vai vai at your lowest the devil is there. But remember God is there also. Le tu sila na tala tatu programa.
na ue le tua lau lima na soli lala foi na o sa ona o telo na ue le tua lau lima na tō teitai mai atu kia pari si le au aunga lea tu le tala lata mai leo langa ni tau te iai it is happening now every time you tō fia ai o e lo pule your boss wants to go somewhere meeting tolo tau vai le kaka pui kano le break manolo umat break ko menga dolo fatonunga le pule but something that I got tonight from the scripture or su enga lo fama e ui to fonga your faithfulness and your honesty comes with trials testing waina tu uai ele master le ngaluenga pule ai le awa ona lai su ele whamau amen bero whaatu le tala le tau tu puita waina tu mai ele sunga te ta ia te au te taita ina le tatu puka eiwa o ia le taita a wau le te whafoina le tatu puka i po uma tatu la sa ili fo ilo whamau amen ato titilo whala i o le awala su e elo whamau o le watua se mete na lue ai o na anu la i le boss wai mai ia tau naku i ke vini mai kai miksau mai ke ukwai mai to ke wau mai pai si o lai kofo ka ua le pule po lea se ta whamau ni le gap lea a whai mai le tara tus pai e whamanatu amu ia oe pe a whai fo i mai le pule nanga kakai me break the one break the voice ka muka ki liwa las ko ngado ko ka fa kai ka maka ko bai si lisi a wanga e va ku rol pule pe on sa wosu ka is kai mi pe wa abuse ka ko le authority wa wo songa wo sole ka ko le pule me to le pule ta o pule avai o e ma wo mo to fi le tu te ta. We are leaders that God already appointed. A whai natiri loina, o uman tō whia o ele tua tata. O uman tō whia o ele tua. O nai titiro ni ei, le upule le pule, o mea umafu e tona ngalunga na tua, no wilo lima, the key is in your hand. But it all comes down to testing, trials, kaima kofonga, kaima sa ili mai ai le tu. Po le aso whawanga, o pule ngi ai ke kilo la il manga o nga fa penga skai e skai ni ko fika ya nga la ko pule e va no ka no ka fa ko ma me son kasto ka ka ngore nga ma ka fa nga lo wa ye lang ma quiero e mangi so wa no posso piso posso ma sto con fe foca come si but mana ia fo manatu pe ia tala masani na falu e am ola so me fai tono le ekaresia ba ile loi mato ile loi li so tangata lo nga wenga ka tu so me ai o la fonga so we they do from you inside your heart awani nga lo to lo su mai li mo ri ele to praise the Lord. Amen. Yes. When I read the scripture tonight, it hit me. Wa yo la bea ya aisia o ngana ki man mori le tua sa ili mai la vai tino na tua to titia o fa vai e fa mene tua amu ia le au na to sa ui o la nga va ai le fa munyanga le malonga e pule i au awa e pule lo me la na tua au o nga vakura le pule mua just the workers. But now the second authority comes is the place where the workers works. Le ngata we lo maintain tangata. We lo foi maintain nga ko the company. So manga ye so ngo ye su nga tala ia. Manga ki kilo ye. O le manga o Yesu ise kai i ala na mafufa. E tapena pena na mafufa. Ile fata tali. Ona
Yo tala ia te mai tala noa ia ta te pai tau to ni na vea mai to mai isu. Ona to tele tangata sa falta di tali falta tata e me. Si ole ai ni me la ko ina yo no. Si ka ko fa ka le la pesa. Anga no o me la sole. To ka curioso kulo. E sta mi fa pena foi di tapu pena na. A uaia. Ita ilo ia te oi ta ilo pusu. A sta mi e o marta ia la. Fa solo. Ke mo la karo. Ko saya oso mawala na ka menga. Sorry no mo kula ko. Ti ava ko mori mo mo. Asia. Ko kwa. Asia. Ma fa ka kan. Saya ni mga kufa pe. Ko ki. Ke lo. The devil or mga tuna le o satan. Ya ta. Ko ki. The devil comes and tells you, not yet. You got plenty of time. Ava mele tua e le to yesi Taimi. Ona lo fai uta to mata kwan mana ia to tilo la isi vai mo mua to mele tua. O le no al fale e te to sa lo to a se mea. O le fafo e te to tamo e mai to ya to tango le. O le mea wa ia ya sorry o le mea na wa tu vai. A tilo fale I mana ia. Pero o le to foi na ta. I tama I Taimi lea I le mea te pule ai. Per ta uso na ona. Uso isto. Ona foi se na luenga no papena ta na lue. Na lue ma fa. Ai sia. Lo si la mai le tu. Ai ti lo fa le ya ona le. Matu ya fo ya le umale tala na pe ti lo. Ya yo na laso sa. Taimi o pelu. Kaingi wa o kulia ka kare ta ko tu mai yo fai ni ma ala fa ko ko tu mai I was so like you know English Bible is cut them into pieces per sound master o lai o nga o fai de ficar ele I o ngol pure lo ave me fa sio ki ande anga ga ki kilo ku space ame ma kwa I matua fa matua usa maku ya fa sa o nga sia o bole fa ma o se mana ia na sto fan ni ia fia fia pero fa sa mo ele fa tu mo tu fa tu na tu se what ne o le a o inga fa ma tu ni o se a o te le ana no po wi ele le ia sa wo mata o na e te la lue ma tu mo mata amen hallelujah Praise the Lord. Te manatu ia po tangu mai fo I le pai mo tatu kra ya sa mo le atu pele ya la si upu ali to mani to pa fonga ia fa na do me fo o ko wo skola sku pai ko PA ko doctor ko prophets tan no ayo le abo me fa mo la fo se mau wa pe na na si to pa mato te le Atua alo mato ma lu pe perfect ma na ia ta pena if I have to leave you tonight I will leave you with this ta pena ele sa no ta pena mo le te anu ni sitia ona te o sa le neli ya na te fa le política va yo sabré yo lo que una primera tengo que causa o algo fácil solo o pule solo fai solo pica y el pule ala na mai la tu pule esto foto foi na ta ta pena ta o da next fa una fa mero o lo que firma o como pule me but ele me fai na pule me pe ele lo pule la ofen na venga na ele me fai o kwa uo le mama ai kiri no vai o mamo e ki kilo ia sisi ku ele vai vola nga sa nga o ai kiri ka ko nga ka nga mo ele se uso nga sa skiti nga ro ka o se me pe sa ku ni mai nga nga se o nga al me maria na tu li vai fa metala tama ku le ore
ele pude o mo ko le fero no ka kana le jo yo la venga me mo ko pure un buen ko ba todo que boy dia como vi que lo puede fero ya me como no lo muere fero ka men ya yo tala pa atla ko ai tu ta pena le tu si yaki ai la usavringa mana tua o le ala le te tala ina ko lo se ala pupu it is a long road it's a long road but hey you don't know the time I don't know the time it could be any time, could be today, could be tomorrow but he says be prepared sa pena yo na ni tatu sa blingo ia te batu se tauanga mumura so te tai pa pena uso ia ona fa ma tula ia tatu program ai malo lava i tatu our viewers ma tatu our comments pa mia pele tu ia tu tau pa la go tau pa nganga ma tau mene ia le ua tau fa ma e fo i tatu ka mene fia fa tai fo i te tai o peno ne fia fia il to e ti mata ti ci ma ia i mo ti mai mo tatu pe ia wa ka ku lo ia i le nga fu i kai mi tu singo tu spa ia le sa o ka sa fa ia la ko polo mo o mo ia mo polo ka ia e pinga sa mo na e nga lue ia ile power le leo le le puli ia o nga ia fa fo la e u se pelu hurry up do it ia e respond for ila ngai polonga ngi exactly according to the power of authority ma ngai ia le menga Yesu le me pe polonga pe pule same category olea ole fai man fa ma o mi meo awala ngai le alo fa msinga le Yesu ba ele ga make aya ava kai mi influence sala elu po nga ko ku le langi mi sela ba sala elu i le kai nga Roma pe nga ia Roma nga vai kai mi ia o me un mai power by force sa que le ocupe e fai o polonga la ia le fe mai ele tala fa tu sa Yesu mo ka ko ni ia fiafi pe ke pure polonga the same authority from God e ke fai ai nga lunga authority for ile kia e ke fai ai according to the power ingai au mai ai le va pero polonga ia polonga la ia kili mai ya le sa makai when my muscles not turn up I'll do something to them kile ko ke ia se ala mo slave mo polonga fa mai ia Yesu poi ne ia poi polonga fai falle fanga falle ale ai ia aveo il mele ka lo ka pelo male au fa le ga male au abusing on power il to foi kan ia we male li va se va e aí si pokala me que vai no YouTube mo meu isso como mo ko elia mo meu le ilalo ele era ko fa lo winga ai ilalo ele io o meu la ko fa lo winga pia o se o pia o ile e oi mai kanaka wa we don't know pa wale kala le ka lo winga just spin there in Israel ele me mau se ama le Temple Mountain sa ia me ka o kehan po kenna ia po le fai me Yesu e la fo mo ko kenna o le me the place there o le me sa pe se e so sumu ai I mo pengi fa ka funga e 24/7 le ola le me pe se fireplace pe se me wala le sumu ai me ia ai back in the days o I pe sa so sumu ai me o pepe ola to their God ta o si ia la ko kaulanga I ko ese nga vai kai mi I ele mas le ala fe mai o mo le fire le su fai kula le ala fe mai according to the book le lili va o ngif ma le tau fai tangi au wi fai la o le aka le o le afi mongi fa aka mai I ka mai kafunga I le fai nga kai mi o Yerusalema 24 ele pe
e ki perni al mere so lo ngai fa pe ngai fa ka mai fa mai lafo ye mo ka ngaka au ngale fa ma au si a ka ulol mele polonga ele se class e ese mai man me voi le ka foi na rua voi le la lo riska na ka ola ai same que golial me la ai al mere ka le polonga e ngai yoi il fa konga ngai yoi le kaimi e ai le kaimi e le sanga pule ya ia e pule le masta e pule ka le pule ya ia so ele ai sanga right if I mai ai my boss I want to do this I want to do that le ai no pa wal me lo fa lo mo fai le ala mai sul kala le il va ai mol polonga le please look after Talalelei kere ngai polonga nga ke look after inga pe kau ke kau ka alo le anga ye pe kau fa ali lu ma o si malo pa vai vai sko ino le ko pe le kau kala ke i mafkanga le nga kale mafkanga mafkanga loku nga so ma fai ya le singi ko inga singi lo makua vai a foi nga aka mai nga ku va pera ia la saura la pe mai yesu ku se le ya no foi nga le lei marca ka polonga the free man and the slave man e fai fa le lei da mo ka ngaka Malo le Atua ma le pule le nga ba ya o e man o le pule nga ba ku ya yesu o le pule sidi o le lei e fa ka mana ina o e ri tama e lilo boss ya o le lafo o il meo ya o no vo i fa pui me ave la fa so ka ngaka ia makakanga ui e ina mar fa pui la le ka pe spesso mo ka pe o ka pero lai so ele na kala ka foi kangia ui ai ke vai a kule alo yafi hui pi e mai alo mai yafi nga ka ni fo wala e national initiative se vai ma le lili o ni me foi la le mo o mo marco me ka ko uma ai le ale me ke ye e ka fa ka va o ngi e ma fa vai awangi e manga fa ka le lo se me e fa va o poni sa mo kre lo pola fa fa va e fa va si vas ia ve wa poco ke ia fa le la au na ia yesu show your action e ke makua e ro fa ia yesu look after his slave o ke lo ngai ka polonga kalau ini ya lo il TV le va le so mereka kaya kulo samo le kala ngo o ke i fa ya lo kala nga mai mo likio mo Facebook mo mereka ka ngo mai ni so mo mi ngi i me fa nga lo ngo ngai fa ma ya i de bo nga ni ka nga ni kupi o le fa nga lo ma lo si so vai aso ia bo nga benefiki ia yo posile fai o fale o lo ivi ia ri polonga ngi kanga si vai a kuia o kai o se miliona la ko kupe no mai sa mo ko so fa lo ngali vai kupe because they thinking si dia kula ko lo le na moa so me kala o le ko suai kanga uma sa le fidi al ka so e me era so mo ka o ko me foi la le na mai o suai e pe o sa o wala nga o kuspala kusa mo pe o la ko fa ma mai pa kuspala i fa mai e ma kwa fa kama i ar ka ka mo ele pule mal le ele pule mal fa ba e pule mal fa sa wa fa si ngai polo ia vo i ba ke ka ko le ri o ko le ri ia ka ko ku mal me yo ya so e vai ya por aka mo Israel yo le ka fu le fa ka mai mo ka ya o yu ka ko ile lo ko fa ko ile se lo nga fa le ka ke lo ga ko ki be pi le ke lo ia fa yo fa ngol polo no ile fa pe ka ko le ri fa yo ka ko le ri amen ba ia ka ko lo ka tu ta pe na ma tu sa me le lo ka sa o ma ta o le au ma ngi me o le ma lu ma fa ba o ngi ra ngi le lo ka mi sa o ile tato Mataio silio Yesu asaulo ya ka ku ye lo ye mo ya le ola fa va balona ma ro tu ma
leo lo ka ku ko fika ali to ngai yo ngai ma pa o e i saso ia e fa tai fo i fa fo mai mo sa mo le ngai tem ona ia ma ho le wa pa i uta ko mo kala me fia e ku fo sunga ka ko kai ka ia ma ko fa manga ko wa ma ko e pe o ka o sunga fa fe nga ile e fa Mulimuli anga ka wa ile a mo ka pelo mo ka le fa ma mo ka me ai o ile i me lo i fa kan nga we ma le li va info which ole upulia a scary word e se upu e ka o no ff le ale mo ka la langa ke me ole upule is talking about i afide ole afia ke na ole afia ke na pe nga o sunga fa fe nga as e asa it's like be mo a kulo ma lo singa lo le winga la ngala kala ke o siamo e be fe venga le pe a ka ngala pule ai it's real ol me mo ia pe o ke me fa ka o ko e fa ka u me o ma va be o ke ngole ma singa e va la mai e fa nge in makai e o nga le i ma fa mau ina au fale mai e fio lo wali ale au nga le anga ma le fa mau ina au fa tu o i me lo i fa tangi au wen ma le van so ole o nanga la ia o mala mai ka ko ke usiam ele i ma se ka ngaka ke usiamo e fia alu i me lo i fio kangi au wen ma le van e fia fa longo o ma ka ko la ke usiamo ai fa pe ma fe kala i mai ali au nga le i ma fa ma fa le mai e fi o lo wali ya ka ma ka u ga o ke jam ai o fa ma be nga ya ku fu i le makanga o le maka upo be lo pakingo i le au Israel wa ma le us yo ha Israel pa let me tell you something o ke milia o le kala ngo le fiko sanga situation le me yo o e woni ngai pa o ene ngaka ka penga ngaka i ke milia a ka o ki siamo ole rapcha po le sikianga e kene al fu yeah you have to do the work it's the same thing o le ala e uni me e ka kau ma fai ka ngalwenga ki siamo e ka ma fai lo ngalwenga ia o mer ke me fio mai yesu ke uso ma ke me sikianga a e fianwa e ke an ameni a e le ma fai lo e le an e le fai lo e an pe a fa pe fio mai ri e xa me na fa pe un ka uso ka ke e fio mai ri ri ka fa la fe lo ameni ala fa ala mo e ala fa no ia pe fa ma ku nga sa mo ni e fia kako kapinga penga kako saungiungi kako makala wa kako kere do ke me e fio mai e le ase se lo e ma kala na o kalainga nga Yesu even o angelu mga ele lo ngai anga ole akua ke sina fia o me ala ke siamo i o lo i kako e kako makala kako kapinga nanga ke i be mo foi aku i fai pule mali ke ri kumi o le ke me ke le manga ku ngako e fio mai o ke minga e a winga mai e ku no makari kusala o le winga fai e ka kau ka ko manga ku ngako le i kai ma pesa lo per fa manga ku nga sa mo ni afia la nga le ka ko ka ngo sikianga mo ko le rap chafu o le manga e pa fu la nga le e i ka ko la nga o me foi le ke fi nga o ye o le ke o nga ke fi le rap cha au fiku ka sanga le o popuanga ile como o ika ka wa yo le ja e pe malo si sa mo ni fia ia mo ia fa malia ku foi pa fa peo se upu foi o ka o la uso ia ele malia lo loku ai o le upu ai le tu sa o la le upu le tu o lo o ika ko fa ko mo ika ko ka penga ika ko ia Samoa ia o le upunga po le whakarosinga ia sia ai sia o isia nganga o lo o langonga ngefe au ngefia amen e kua pura sunga aposkol ya malo va sorta to pero nei tu la fia ia le lo fu na le orta to tua porta to Mataio sili amen ya tu mana tu le vo ile
whai unga le tātou por karami ni tūnā le fiafi ai moni mwha mao ni fo isa nuanga pui o nei au auna ave na fi a mo oi o le tātou matabu ni muri poi leo le tātou tusi nei le Mataio lusku mwha e se le tāu o le fisili te fo itua tāu o le fisili le au so o na whai ia Yesu i lunga maunga o livi pape i le o fio mai wali whai lunga o ame sto ia tātou mtau kua atua la vone o whamatana ngai Yesu na tata ngai le tāu o fisili nofo mo te fisili a oi le netu na le fiafi wa me lo sa malinga o whape i lo sa malinga o feo au na ia le tati o feo ala ia tati o e sauni ea amen o e sauni ia e sauni e peo sauni le alusitia ia e sauni peo saulingo sasi wapitoa ia e nofo mai mata la foi ki taimi sa waringa oi ia au na foi ma fa mauni se ilonga ia fio mai lo mata amen. If I have to leave you, I'll leave you in tato tara na tato la vea matala noa i tonu tato tusi. Le vaa na fawe noa i le ngata mo manu, i le ngata mo na ai wha tau mo le lolo. Amen. Ina ia mawhai e le vaa o na tālia ngalu malorosi o le nong lau mai. The instructions that God gave to Noah to build the ark and the tree that God told Noah to build the ark for was not just for the animals, not just for Noah's family, but also for the flood. Ta pena la le tatou ainga pulo ai. Ia ta pena ele ngata na ufasoso. Ta pena le ngata na upupu ngā o whangata o sawalinga mamau e ta pena mo si tiango. Aisia, o ngolton yolana ta pena ele atua mo emua. E ala le tatou li o Yesu Kiriso. Pera whatu te misola e le I whata ngā ta pena ele atua. He gave the best of the best. He saved the best for you. He gave the best for you. It was his son. So I ki kilo la e tatou tusi niko. Lala foi le no mamau ne. O no oil the best. Pai tanga ia tafa po pe pai a oi pe pero torua. You are the best. I say because anga umalonga fai le tua. Men. Le la lang me mea uma. O me ka le tala le tua. It is good. But when he created you and me, the first man, humankind, he said he is very good. So you are very good. Ele nga o le good. Very good. So al pelo maulan to e la vea manuso. Au na lele ie. Not just a good servant, a very good servant. So it's pa malusi na mo e ta pena ai la usavalinga. Il fa unga le vai aso ta il fa manuia le atua. I fufuanga o malava o toi o po kalame le rata poilea. Fai walo filima de aso tayao ia mesi fana ua onga. Sa valinga fo ia nga ia tula sapati. Ia fa manuia le atua ia lauma. Mana tua. Ia tai le atua la ulima. Yes. Ile le vai vai aso le rata poilea. Mo le tuele ngā whawhitai, sunga whawhingai, mo whatua so spata pai taulanga. A pena na tato mafuta ne whiaki, ne ngata poi lea wao sina sina. O pa ia, o na tunu, na ngata poi lea tono a inga, ta mama tina ngā titua. Whawhitai tere lapa moto, talo mo I mātou, o to whaia pelea whaiwa talo, a wām ngā ruenga le tua I aswa. Sao ni ngata poi lea, o uso matu whawhine, tupu langa tala wō. O le tuna nganga wha malo I tau awane ngalo la wala wina o na o tau o le lumanai o ngaruenga a le atu ia soa sao le ngata koe lea wō mai masani o le tatou programme. Thank you so much for tuning in our live tonight as we close up our subject of Matthew 24 talks about the kingdom and the second coming of our Lord. We do not know the time that He is coming. And as blessed are you, the servant,
when the Lord comes and you restore doing the good work. Tau i le whamanawia le atua ia te o tau malawa. Mora tupone ngā whawhtai le sunga ia Pastor Mike. Ngā ta poi lea ia mahasi o sa poi a wheni wa penana ta poi ina mātou porkarami. I tu atu poi ni ala ata o la tau la whawhoina. Ni nei porkarami, ni Global Kingdom le tau i whamanawia le atua. Sunga whawhengaina ngā ta poi lea le whantua mano whaalo. Ia man nei a kālesia o whai ana mātou whaungaina. E whai atua le mātou lai. Hello ya mātou le manuia ai mātou talo le tua i ka pena ona tala punga lang sa mai whamunga lunga le kalesia sunga whakungai ia mawhatua masipa i le kalesia lei ia rofu tunoa ia le ngata koe lea sunga whawhengai o le mātou teitai ia Pastor Sua Mātamua ia le ngata koe lea le sunga ia apostoli ia Istoro ia le ngata koe lea ia le mātou ma le kalesia ia tau i whamanuia le atua i mai ngā uma ma pukarami uma lava a le Global Kingdom Network whai na matapau ngai nga tapoi lea o wompa anga fo i le tato ministry i le CKA i le nea whiawhi i le matapau lea i a toto uma lava whai mangaros mai sa mātou se ma le mātou lea ia tau i whamanuia le atua i tau whafunga le tula ia ki o tau au na whatau wa nei ia Mataio perifili moni lupa matsila wa sia wa whatai tere lava la whaia sunga le whawhengainga mana ngā whāroalo e whai ona whāwina le mātou tō karami si tāia tātou mātou te mālangi whaktai tere lava o mātou te tāpāro o rofo moro ona le nei ona ana le se no oe ngā pa ia i le whaktau teina fo i le nei por kalame ma le share i lo tino i le whai la o mai mātou si ui mai whamoe moe mai manuia ka mai whaktai tere la upu o ia ia e tusia ma e woni ngai lo nu o Israel ia wa vea foi lea ma ta penanga o mātou tangata o i mātou nu ese au o mātou iai lewa noa o lo Yesu Keriso lo mātou li whaola lo o talina e au ina mai nei lava lalo langi ina ia maua ia Samoa ma le atu nu ma lava le ola ma le manuia e whaavau mātou whaaftai na mai lau whaunga ia o ona nei mātou ngā lue ai ia tamai nā tia lava i mātou ia vi inga lava e fo i atu ia te oe le tupu e ou le Malo ia fo i loa tunu pe na mafuta mai e uso ma tō whaafine ma whanau no whapena o na share mai ma comments mai le atua ia o na whapena o na mātou share whatasi lau upu i oe o i mātou lava o na mātou sauni e teimi te fio mai ai si tianga ia o mātou whaia pia lau whitalainga na e whitalai mai ai mātou ia vei mātou ma vai ma lima ma ofufonga mātou te taulongo ina lau talalelei le nui so se tu umararalangi mātou te taulo whamanuia fo i le atua i le nei ala ata lau auna ia ata mai le Kingdom Global TV o le whaasara lau ina so se tu fio le raralangi le nikoro kalami ai lau whaunga ma le mana le atua ngā pa ia teita ina ai le menusu talo foi le atua o no whapena talo mai ina ia i pere atua le vi inga fo i atu mātou talo le arati ai e sūri lei o e lava e umeu e ure māro whakau amen amen ia mo le atuna ngā whakatulina mo le sunga te tai mo le ia tātou programa thank you Jesus mo le atuna ngā whaanga mo tō umalawa whai ana mai mo mai ni tato live ni tuna le kia thank you so much in the name of Jesus Christ. Boa.